nibyo reka mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza mbahe ikaze kuri uyu munsi wa none tariki 27 Werurwe 2026 tugarutse muri studio aho tugiye kureba rero amwe mu makuru agezwe kugeza kuri ubu ngubu ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika basabye bikomeje guteza urunturuntu ndetse n'urujijo, gusa nta kindi nibigambiriye kugeza amahoro kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo abatuye iki gihugu bakomeze kunezerwa mu mahoro ndetse n'umutekano. Ibi ngo bigomba kugerwaho mu gihe abarwanyi ba AFC-23 batakirimo kubarizwa muri ibi bice basanzwe bagenzura, nk'uko amakuru ari guturuka ku byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika basabye ko kandi bihita byubahirizwa bigomba kuba byakorwa. Ibyo kandi bigomba kujyana n'ingamba zo kuba Leta y'u Rwanda igomba gukura ingabo zayo ziri ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bisa nkaho bizatunguranye gake, ariko u Rwanda by'ukuri aricyo rwavuze nanone ku byavuzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe bamwe batupfa ibiri kuba. U Rwanda no wese ibihindura isura, bikaba byahinduye isura. Amerika yarakaye cyane ndetse isaba ko gucyura ingabo z'u Rwanda bihita byubahirizwa, hamwe n'ubuyobozi bwa guverinoma bukagaruka mu bice 23 yagiye yigarurira. Turabisuzumira hamwe tubigarukeho. Goma ayo 23 yatunguranye ubwo yagaragaraga irimo isinya amasezerano yafashwe nk'ay'ubwigenge bwuzuye. Ibi byaba bisobanuye iki? Turabigarukaho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyize imbere igisubizo cy'intambara mu burasirazuba bwa Kongo ku meza y'ibiganiro. Mu byo bagarukagaho turabigarukaho, bivuze ko Amerika izi neza iby'iki kibazo. U Rwanda ruvuga ko gushinjwa gushaka kwica Denis Tshisekedi i Washington ari ibinyoma bigayitse. Turagaruka ku by'u Rwanda rwashubije nyuma yo gushinjwa gushaka kwica Denis Tshisekedi. Kuranura FDLR ni ngombwa ngo hagerwe ku gisubizo kirambye cy'amakimbirane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi nibyo Ambasaderi Martin Ngoga yavuze muri UN Security Council ubwo u Rwanda rwasabwaga guhita rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo bidatinze. Nawe yahise agaragaza kimwe mu bibazo yifuza ko cyangwa se u Rwanda rwifuza ko ariko yarahagarariye nyine ko cyakemuka kugira ngo ibyo byose birangire. Rubero ingabo za M23 zatangiye kuva mu bice zimaze igihe zarigaruye. Abaturage bakaba bagize icyizere ariko bivanze mu ngenge. Ni mu gihe ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyaruguru bwasabye abaturage kwitondera biri kuba, ariko bushyira umucyo ku cyabakishe inyuma yo kuba barwanya 23 bari gusubira inyuma. Unyemerere tuze kubigarukaho bari kare. Naho bikomeje kugenda gutyo mu bice birimo Mpeti, Minjenje ndetse na Kanune. Baravuga ko abarwanya 23 nanone bari kugaragaza ibyo bikorwa byo kugenda basubira inyuma bava mu bice bari barakomeje kugenda bigarurira. Ibyo byose rero ni bimwe mu bigize aya makuru yacu kugeza izi saha tugiye kuba twarebera hamwe. Hari n'ibindi byinshi tuba tubafitiye mu makuru mumaze kuba mwabimenyera cyangwa se bimaze kuba bisanzwe ko tuba tubafitiye urubumbira ijana rw'amakuru biba bikomeje kugenda bimenyekana byose aho tuzenguruka hirya no hino, ariko by'umwihariko kubifitaho ubuyuru cyangwa se kubigaruka ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku gihugu kimaze iminsi cyarabujijwe amahoro n'umutekano n'imitwe ituruka mu bihugu by'amahanga. Hafi rero tubigarukeho turi kumwe hano kuri izi mikoro za Region Info. Ari nayo mpamvu ubwira abantu mwamaze gukanda subscribe uti mwahisemo neza, ariko ku bantu batarabikora dabwe babwira ko ntarirarenga ni kuri subscribe cyangwa se sabone, ni ku gabudo gatukura. Ikindi gishoboka cyane cyangwa se cy'ingenzi ni ukuwananyarukira no kuri Barore TV, kuko nawe ubasha gukurikirana amakuru y'ibigezweho byihutirwa kandi buryo bw'ingenzi kandi bwiza buboneye buri umwe wari wese. Ibitekerezo byayo yugarize nizere ko biza kuba byinshi, kuko aya ni amakuru afunguye kuri buri umwe. Ni mu gihe kandi nta kindi kintu nanone kiba kigeze gishoboka usibye gusharinga ndetse no gukanda like, ubundi tukarushaho kugenda tubana. Bitabaye iby'ibitekerezo cyangwa se inyunganizi ushyiramo imitima ndetse ukawavuga nawe uherereye tukajya tugenda tubasuhuza cyangwa se nabo budusuhuza. Urakoze cyane. Katwice makuru nta gutinda cyangwa se nta kwisimba mu magambo. Duhereye rero ku makuru akomeye cyane n'ubundi kugeza uyu munsi yashishikaje benshi, ni ku byavuzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nama y'akanama Karoni gashinzwe umutekano. Nibwo umujyanama mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe Afurika
ni ukuvuga US Senior Advisor Africa yagaragaje mu buryo burambuye ingingo 10 z'ingenzi zerekana uko Amerika ibona ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Zino ngingo rero zirimo uburyo igisubizo cy'ibibazo byaboneka ndetse n'ikibazo cyabayeho n'ibigomba guhita bikorwa byihuse nta guca ku ruhande. Ni mu gihe kugeza ubu ngubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashimye ko harimo kuba perezida wa Angola João Lourenço Nyasibe wa Togo ari mu bamwe mu bakomeje kugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo amahoro n'umutekano uboneke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bakaba bashimye rero n'izo nzira za Afurika, bashima inzira ya Washington, bashima inzira ya Doha, ariko Amerika ntabwo yibagiwe, ahubwo yavuze ko muri izo gahunda zose, nubwo ari izo gahunda zose, Amerika ntiyahishe ko itewe impungenge n'ibikorwa by'u Rwanda iherutse kwita ukongera ubushyamirane, ariko ibyo bikorwa by'u Rwanda rwose ngo biyishisha kandi byigaragaza nk'ibyihishe inyuma y'icyo kibazo cy'umutekano kiri mu burasirazuba bwa Kongo, aho Amerika yavuze ko yabihaye inyito yo kongera ubushyamirane. Yagaragaje akababaro gakomeye itewe n'ibyo ivuga ko binyuranyije n'amasezerano ya Washington bituma ifatira ibihano bamwe mu basirikare bakuru b'u Rwanda n'ingabo z'u Rwanda. Muri urwo rwego Amerika yise yihuta cyane irasa ku ntego, ihita isaba u Rwanda gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo bidatinze no kubahiriza ubusugire n'ubwigenge bya Kongo. Ku rundi ruhande, Leta ya Kongo nayo yasabwe kugira uruhare rugaragara mu kugarura amahoro, aho yemeje kurandura umutwe wa FDLR mu bice igenzura kuko bifatwa nk'intambwe ikomeye yo kongera icyizere hagati y'impande zirebwa n'ikibazo. Amerika yanashimangiye ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba kugarura ububasha bwayo bwose mu ntara za Kivu, ni ukuvuga Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, kugira ngo ishobore gucunga umutekano, imiyoborere ndetse n'itangwa rya serivisi zibanze ku baturage. Iki ni nacyo kimwe mu bintu byahise bisamirwa hejuru n'abashyigikiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse amashyi yuzurirana kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bindi byagarutsweho ni ikibazo cy'inyungu ziva mu mabuye y'agaciro. Amerika yasabye ko hashyirwaho ingamba zikomeye zo gusenya imiyoboro itemewe icuruza amabuye y'agaciro, kuko ari itera inkunga imitwe yitwaje intwaro ikanateza umutekano muke mu karere, ndetse na bene mu bagaragara muri ubwo bucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe ko bagomba kuba babihanirwa. Ku bijyanye n'uruhare rw'amahanga, Amerika yanashimangiye ko akamaro k'umutwe w'ingabo za Loni MONUSCO, isaba ko wongerwa imbaraga kugira ngo ugenzure ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge CCRF cyangwa se ceasefire. Yanihanganishije umuryango w'umukozi ndetse n'umuryango w'umukozi wa UNICEF w'umufaransakazi wapfuye azize igitero cya drone, nyamara yari ari mu bikorwa by'ubufasha cyangwa se byo gutanga ubufasha. Yabigarutseho rero, iyo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu yandi makuru, n'ubundi afite aho ahuriye n'aka kanama k'umutekano ka Loni gashinzwe umutekano, ambasaderi w'u Rwanda muri Loni yagize icyo atangaza. Ni Martin Ngoga yabwiye akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi ko umutwe w'iterabwoba wa FDLR atari umutwe witwaje intwaro usanzwe, kuko ngo waba ushingiye ku ngengabitekerezo ya Jenoside kandi ugamije kurandura ndetse no kurimbura imbaga, bityo ugomba kurandurwa n'ibikorwa bishamikiye ku ngengabitekerezo yawo, bigahagarara kugira ngo haboneke igisubizo kirambye ku makimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi Martin Ngoga yabigaragaje nka kimwe mu ntandaro nyamukuru z'ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo. Yabigarutseho mu ijambo yagejeje ku kanama ka Loni gashinzwe umutekano ku itariki 26 Werurwe 2026 mu nama yigaga ku mutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Yari iyobowe n'umujyanama wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bufatanye na Afurika, Mossad Barousi. Ambasaderi Ngoga yagaragaje ko u Rwanda rushyigikiye ibisubizo bya politike biganisha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mahoro arambye, ariko bikanyura mu gukemura impamvu muzi z'iki kibazo. Yasobanuye ko amakimbirane yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adaterwa n'u Rwanda, kora rwo ruhora rugaragaza ko ikibazo rufite FDLR n'ingengabitekerezo yayo ikomeza gukwirakwizwa mu karere. Ambasaderi Martin Ngoga ati FDLR ntabwo ari umutwe witwaje intwaro usanzwe, ni umutwe w'abajenosideri washinzwe n'abasigaye bakoze jenoside. Ingengabitekerezo yayo ntiyahindutse. Ku Rwanda iracyari ikibazo by'umwihariko ku bibazo igihugu cyanyuzemo nk'ingaruka z'ingengabitekerezo yayo. Yagaragaje ko nyuma y'imyaka 31 mu cyumba cy'aka kanama
hakiganirwa ku nkomoko ya FDLR n'umugambi wayo, nyamara nta gushidikanya gukwiye kubaho kuko icyo ishaka ari ukurimbura abantu. Ati gukemura ikibazo cya FDLR ni ngombwa mu gushaka igisubizo cyizewe kandi kirambye ku makimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe ugomba kuranduranwa n'ingengabitekerezo yawo n'ibyo unyuzwamo byose nk'imvugo z'urwango zigomba gucika. Ibibazo by'imbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, intandaro ku mutekano muke. Martin Ngoga yashimangiye ko raporo y'umunyamabanga mukuru wa Loni yerekanye ko hari ibibazo by'imbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bituma uburasirazuba bwayo buhorana intambara, bityo hakenewe ibisubizo by'abanyekongo ubwabo no kureba ku gitera ibibazo bikakemurwa. Yashimangiye ko ibiganiro bya Doha bitanga umurongo w'ibiganiro bigamije gukemura ibibazo by'imbere mu gihe biteza umutekano muke. Ati gushyira imbaraga muri ibi bikorwa ni ingenzi. Gutera intambwe mu biganiro bya Doha bijyanishijwe no gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington bizaba ari ingenzi ku kugera ku gahenge karambye no kugera ku bwumvikane mu bya politike. Ngoga yasobanuye ko muri ibyo biganiro by'amahoro ari naho azakemukira ikibazo cy'amatsinda y'abanyamuke bahohoterwa bakicwa abandi bakamburwa utwabo. Ati iyi nzira inatanga umurongo wo gukemura ibibazo bibaza igihe nk'itahuka ry'impunzi zigiye kumara imyaka 30 mu nkambi, 300 mu karere n'abandi benshi bari mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. U Rwanda rugaragaza ko ingamba n'ibyemezo bifatwa bigamije iyubahirizwa ry'amasezerano y'amahoro bikwiye gufasha impande zose zirebwa n'ikibazo kuyakurikiza mu buryo bungana nta busumbane. Ngoga yagaragaje ko mu mezi yashize habaho ibitero bya drones mu bice bituwe n'abaturage n'ibitero byo mu kirere byahitanye abasivile, by'umwihariko mu mujyi wa Goma, bigahitana umwe mu batanga ubutabazi bw'ibanze n'abasivile benshi. Kuva muri Mutarama kugeza muri Werurwe, ingabo za FARDC n'indi mitwe bafatanya bagabye ibitero byinshi ngo bya drone birimo ibyo ku itariki 9 Werurwe byagamwe buri birebwe bikangiza ibikorwa remezo. Ibi rero nibyo u Rwanda ruvuga ko rutishimira bikomeje gukorwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo ko bigomba guhagarara kugira ngo amahoro aboneke. Rubigaragaza nk'intandaro y'ibibazo bihari kugeza uyu munsi. Muri ibi bikorwa mu byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba, hari ibikekwa ko bizaba biri kubahirizwa kuko kugeza kuri ubu ngubu hamatangiye kugaragara bimwe mu bigaragaza ko M23 iri gusubira inyuma, ariko bamwe bavuga ko ku gusubira inyuma kw'abarwanyi ba M23 kudasobanuye kuva mu bice kwasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo bisobanuye ko inyeshyamba za M23 zirimo kugerageza kwigarurira bimwe mu bice n'ubundi zari zarafashe bakongeramo imbaraga. Mu karere ka Walikale mu ntara Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho hagaragaye igikorwa cyo kuva kw'inyeshyamba za M23 mu duce dutandukanye, aho ibyo byagaragaye Mpeti, Minjenje ndetse n'aho bita Kanune. Ibi bikaba bizatangiye kugaragara ku wa 4 tariki 26 Werurwe 2026. Amakuru aturuka mu nzego zitandukanye zirimo abaturage, abayobozi b'inzego z'ibanze ndetse n'umutekano yavugaga ko inyeshyamba zatangiye kuva mu duce twa Minjenje na Mpeti two mu gace ka Kisimba, aho berekezaga ahandi hantu hataramenyekana neza. Abaturage muri aka gace ka Banakindi batangaje ko babonye abarwanyi batangiye kwimuka bafite ibikoresho byabo bya gisirikare. Bamwe bagendaga mu modoka, abandi bagenda n'amaguru. Aha Ikalembe ahafatwa nk'inzira y'ingenzi huza utundi duce, niho bamwe mu baturage baboneye neza urugendo rw'aba barwanyi. Amakuru yemezwa kandi n'inzego z'umutekano n'abayobozi, nubwo zivuga ko hari bamwe mu basirikare bizigiye ishyamba basigaye muri utu duce. Ibintu bikomeje gutera urujijo ku baturage bibaza icyaba kiri gutegurwa ku ruhande rw'izi nyeshyamba. Iki gikorwa cyo kuva mu duce runaka nticyagarukiye aho gusa, no mu gace ka Kanone muri groupement ya Ikobo amakuru avuga ko abarwanyi bahavuye ku manywa y'ihangu berekeza Miriki muri Rubero mu gace gaherereye hafi aho. Kugeza ubu nta tangazo riratangazwa n'ubuyobozi bwa M23 risobanuye impamvu y'iyi myitwarire yo kuva mu duce bari barafashe. Icyakora y'intambwe ije ikurikira inama y'abasirikare bakuru b'uyu mutwe yabereye Minjenje mu minsi 3 yashize ku muhanda wa Kalembe Mpeti. Ku bijyanye n'impamvu y'uko kwimuka, ibitekerezo biratandukanye. Harabona ko ari uburyo bwo kwisuganya no guhindura ingamba za gisirikare
icyo bita oppositionment strategic, mu gihe abandi cyane cyane abaturage babifata nk'amayira ashobora kuba agamije kubeshya no kwihisha kugira ngo bongere bagaruke bafite imbaraga. Bibaye kandi mu gihe umutekano muri aka gace ukomeje kuba mubi, aho mu minsi ishize habereye imirwano ikomeye y'ikanuni hagati y'inyeshyamba za M23 n'imitwe yitwara gisirikare y'abaturage izwi nka Wazalendo. Iyi mirwano yatumye abaturage benshi bahunga ingo zabo bajya mu duce batekerezaga ko dufite umutekano kurushaho, cyane cyane Imiriki. Muri ibi bihe by'urujijo n'impungenge, abaturage baracyari maso ndetse bategereje kureba uko ibintu bizagenda mu minsi iri imbere. Benshi baracyafite ubwoba bwo gusubira mu byabo, bataramenya neza niba umutekano uzasubira mu buryo burambye cyangwa niba ari igice cy'izindi ngamba z'igihe gito zishobora kongera guteza umutekano muke. Hakaba hibazwa rero igishobora gukorwa kugira ngo haboneke igisubizo kuri ibi bibazo. Mu makuru rero n'ubundi akomeza kurushaho kugenda amenyekana afite aho ahuriye n'ibi bibazo, kugeza kuri ubu ngubu Rubero M23 barimo barava mu bice, ariko hari impungenge ku baturage. Naho mu gihe hari yashize igihe kirenga umwaka barwanya b'umutwe wa M23 bagenzura uduce tumwe na tumwe muri teritwari Rubero mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, amakuru aturuka ahantu hatandukanye aravuga ko muri iri joro nanone hatangiye igikorwa cyo kuva muri zimwe mu midugudu bari barafashe. Amakuru yemejwe avuga ko aba barwanyi bakekwaho gufashwa n'ingabo z'u Rwanda ubu bari kwibumbira mu bice birimo Arimbongo ndetse na Kirumba na Kanyabayonga. Ibyo bice bitatu birimo Arimbongo, Kirumba na Kanyabayonga mu majyepfo ya Rubero ariho bagaragaye. Inkuru yemejwe n'inzego zitandukanye ndetse n'umuyobozi w'intara Kivu y'Amajyaruguru, ariko ikomeje guteza urujijo ku baturage batari bamenya neza icyerekezo cy'iyi mitwe n'iyi myitwarire. Kuva mu bice byinshi byari byarafashwe nk'uko amakuru atangwa n'abaturage n'abandi bakurikiranira hafi umutekano bivuga, AFC M23 avuye mu midugudu itandukanye iri mu majyepfo no mu burasirazuba bwa Rubero Centre, ariho hafatwa nk'umurwa mukuru wa teritwari. Mu gace ka Kamandireke ho hagaragaye ibikorwa byo kwimura ibikoresho bya gisirikare, aho byatwagaga hifashishijwe inzira y'amazi bijyanwa Vicumbi muri teritwari ya Rucuru. Abasesenguzi mu by'umutekano bavuga ko imyitwarire ishobora kuba ijyanye cyane cyane n'ingabo z'u Rwanda zari zashinzwe gufasha M23 muri ako karere. Banavuga kandi ko bishobora ko hari gahunda yo gukora buhoro buhoro n'izindi ngabo z'amahanga zirimo iza Uganda zimaze igihe zirinda agace kari hagati ya Katondi na Rubero Centre. Kuri ubu abaturage hagati y'icyizere ndetse n'impungenge niho bahagaze. Nubwo iyi nkuru yakiriwe neza, bamwe mu baturage babonye ko bishobora kuba intangiriro y'amahoro. Hari n'abagaragaza impungenge batewe n'uko hataramenyekana neza icyerekezo cy'abo barwanyi. Mu kiganiro kuri Radio Okapi, Guverineri w'Intara Kivu y'Amajyaruguru Evariste Samo Kakure yemeje ko hari ingabo zatangiye kuva muri ako gace ka Rubero, aho yasabye abaturage gukomeza gutuza no kwirinda igikuba. Asobanura ko iyi gahunda iri mu murongo w'amasezerano y'amahoro ari gushyirwa mu bikorwa, cyane cyane ayavuye mu biganiro by'abiri Washington. Umutekano ariko uracyari ikibazo, nubwo hari icyizere cy'uko iyi myitwarire ishobora kugabanya ubushyamirane muri aka karere. Ubuyobozi bw'intara burahamya ko umutekano utaraba mwiza ku rwego rushimishije ku buryo abaturage bahita biringira ko ibibazo bikemutse. Guverineri yavuze ko ibikorwa bya gisirikare bikomeje ndetse no kurwanya umutwe wa ADF. Ati rero hari kwibaza niba ari intambwe iganisha ku mahoro arambye, nubwo kuva kw'izi ngabo bishobora gufatwa nk'intambwe nziza iganisha ku ituze mu burasirazuba bwa Kongo. Abaturage ba Rubero baracyari mu rujijo, bibaza niba koko iyi gahunda izakomeza kugeza ku iherezo cyangwa niba ari uburyo bwo kwimura ingabo gusa. Icyizere kirahari ariko kiracyajyana n'ubwoba, kuko amateka y'aka karere agaragaza ko ibisa n'ibi byagiye bibaho kenshi, ariko ntabwo byigeze biramba. Mu byakomeje rero kugenda bivugwa kugeza kuri ubu ngubu, ubwo AFC 23 yari ikomeje kwigaragaza nk'iva mu bice, hari amwe mu makuru yakomeje kumenyekana n'amasezerano y'inyeshyamba za AFC 23 zasinye mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hafashwe indi ntambwe ifatika ku rugendo rugamije gufasha abaturage bugarijwe n'ibibazo by'umutekano n'ubuzima. Intambwe igaragara mu isinwa ry'amasezerano hagati y'umutwe wa AFC 23 n'umuryango mpuzamahanga
Geneva Call, amasezerano agamije gushimangira ibikorwa by'ubutabazi no kurengera abasivile. Aya masezerano aje mu gihe akarere kagihanganye n'ibibazo bikomeye by'umutekano, abaturage benshi bakomeje guhunga, kubura ibibatunga no kubaho mu bwoba. Ni muri urwo rwego impande zombi zashyize imbere gahunda ishingiye ku bintu bine by'ingenzi: umutekano w'abaturage, gusubiza ibintu ku murongo, icyo bita stabilization, kubaka ituze rirambye no kurengera abasivile mu bihe byose. Icyakora ikihariye kuri aya masezerano si ibikorwa azahita atangira gusa, ahubwo ni uko ateganyijwe gukomeza mu gihe kirekire, ntibifatwe nk'igikorwa cy'igihe gito cyangwa igishingiye ku bihe byihariye, ahubwo ni umuhigo wo gukomeza ibikorwa by'ubutabazi kugeza igihe igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kizagera ku cyo impande zabyumvikanyeho zitangaza nk'ubwiganze bwuzuye. Bigaragaza ko ari umugambi uhamye wo gukora ibikorwa bitagamije inyungu z'ako kanya gusa, ahubwo bigamije kugera ku ntego ndende mu buryo bw'imikorere. Bivuze ko ibikorwa by'ubutabazi bizahora bihindurwa bitewe n'uko ibibazo bihinduka ku butaka, hagamijwe gukomeza gufasha abaturage mu buryo buboneye kandi buhoraho. Amasezerano kandi ashimangira ko ibikorwa byose bizakorwa hubahirizwa amategeko mpuzamahanga agenga ubutabazi mu bihe by'intambara, cyane cyane arengera abasivile, n'ingingo ifite agaciro kanini kuko mu bihe by'intambara abasivile ari bo bakunze kwibasirwa cyane. Ku rundi ruhande, iri sinywa ry'amasezerano ritanga ubutumwa bukomeye ku baturage ba Kongo no ku muryango mpuzamahanga, rikaba ryerekana ko hari ubushake bwo gukomeza ibikorwa by'ubutabazi no kutabihagarika, ahubwo bigakorwa mu buryo bukomeza kugeza igihe amahoro asesuye azagerwaho. Ku rwego mpuzamahanga, aya masezerano ashobora gufatwa nk'ikimenyetso cyo kurengera abasivile no kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu, biri mu nkingi z'ingenzi zigomba kugenderwaho n'impande zose zifitanye amakimbirane. Muri rusange, amasezerano hagati ya M23 na Geneve Call si inyandiko isanzwe gusa, ahubwo ni urwego rushya rw'imikorere igamije gufasha abaturage no kubaka amahoro arambye, n'amasezerano agaragaza icyerekezo cy'igihe kirekire ashingiye ku gukomeza ibikorwa no kubyubakiraho kugera ku mahoro asesuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugenda tugana ku musozo, reka dusuzume aya makuru yandi yaje kumenyekana. Leta y'u Rwanda yahakanye ibyatangajwe n'umuvugizi wa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko habayeho gucengera muri hoteli y'umugore wa Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Madame Denise Kisekedi, yaracumbitsemo mu cyumvikanishwe ko hari hagamije kumwica. Denise Kisekedi amaze iminsi mu ruzinduko rurimo n'abandi bagore ba perezida, barimo n'umugore wa perezida w'u Burundi ku butumire bwa Melania Trump, umugore wa perezida wa Amerika Donald Trump. Mu kiganiro n'abanyamakuru ku wa kabiri cyanyuze kuri radio na televiziyo by'igihugu RTNC, umuvugizi wa Leta ya Kongo Kinshasa Patrick Muyaya yavuze ko bamenye amakuru y'abo bantu bataramenyekana, kandi ko Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo gukorana bya hafi n'abategetsi ba Amerika bariyo ngo amakuru arambuye y'ibyabaye amenyekane. Muyaya yavuze niba abo bantu barashoboye kwinjira mu cyumba Denis Kisekedi acumbitsemo. Ubutumwa bwo gusobanura ibyabaye, Ambasade y'u Rwanda i Washington DC yatangaje ku rubuga nkoranyambaga X ko kuwa gatatu yavuze ko umwe mu bashinzwe gucungira umutekano umunyarwanda w'umunyacyubahiro utaratangajwe izina yahuriye gutyo gusa n'abashinzwe umutekano b'itsinda rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kirongozi cya hoteli kigerwamo n'abantu bose. Iyo ambasade yongeye ko itsinda ry'u Rwanda n'irya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yombi yaracumbitse muri iyo hoteli, ndetse ko ushinzwe umutekano ku ruhande rw'u Rwanda ivuga ko atari yitwaje intwaro yabujijwe by'akanya gato gukoresha esanseri Elveta. Ibintu ivuga ko bitari bikwiye kuko aho ari ahantu hakoreshwa na bose, gusa ngo ikibazo cyaje gukemurwa nta bundi bushyamirane bubayeho. Nagihamya hatanzwe mu yayumvikanishije ko ibi bishoboka ko hari uruhare Leta y'u Rwanda ifite byabaye ku gushaka kugira nabi Denis Kisekedi. Avuga ko Kinshasa yashenye neza umuvuno w'ikinyoma u Rwanda mu zindi gahunda zigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, ariko Ambasade y'u Rwanda ivuga ko ibyo Muyaya yavuze mu kiganiro n'abanyamakuru cyo kuwa kabiri nijoro ari ibinyoma. Yagize ati ibinyoma bigayitse byakagombye kwirengagizwa kandi bikamaganwa. U Rwanda ruvuga ko nyuma y'ibyabaye itsinda ryarwo ryafashe icyemezo cyo guhindura hoteli, ariko ko ryatotejwe ndetse rigafatwa amashusho n'abantu batazwi ubwo ryarimo kuva muri iyo hoteli. Imbere y'iryo tangazo rya ambasade
Arthur Asimwe wungirije ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika yahinyuye video yatangajwe ku rubuga X n'ushyigikira leta ya Kongo yerekejwe n'ubutumwa buvuga ko yerekana abakorera leta y'u Rwanda bashaka kwica Denis Kisekedi. Asimwe yabigareranyije n'urwenya ati ninde ujya kwica ari mu modoka ya ambasade. Yongeye ati murimo gukora uko mushoboye kose ngo muvugwe mu mitwe y'inkuru idafite akamaro. Hoteli ni ahantu hagendwa n'umuntu uwo ari wese keretse niba ari mwebwe mwinyine mwari mwasabye kuyibamo. Leta ya Kongo n'u Rwanda bizwiho guterana amagambo yo gushinjanya uruhare mu ntambara iri kuba mu burasirazuba bwa Kongo. Inzobere z'umuryango w'abimbye, leta ya Kongo n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi bashinja u Rwanda gufasha umutwe w'inyeshyamba wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo mu kuba abasirikare ibikoresho n'amategeko, bimwe mu bituma kugeza uyu munsi byarabaye intandaro y'ubushyamirane n'amakimbirane hagati y'ibihugu byombi, bigatuma harushaho kubaho guhangana hagati y'izi mpande zombi uko ari ebyiri. Ngayo nguko mugire ibihe byiza.